Timp de Cornelia Păun Heinzel în limba maghiară. Ido a Cornelia Păun Heinzel. Timp de Cornelia Păun Heinzel în limba Minden pillanatnak megvan a maga jelentősége. Az én számomra, a te számodra, az ő számára. Minden pillanatban történik valami fontos. Az én számomra, a te számodra, az ő számára. Az idő döntő jelentőségű. Az én számomra, a te számodra, az ő számára. Bármelyik pillanat megváltozhatja a te, az én, az ő életét. Ma, holnap, holnap után örökre. Egy rövid időre te lehetsz maga a király. Fölöttem, fölötted, fölötte. Egy pillanat alatt elveszíthetsz mindent, egy keveset vagy semmit. Da, ați zis la început că de Cornelia Păun Heinzel. Da, de ce? De unde? Cornelia Păun Heinzel. Și ați zis? N-ați zis. Să intru... Nu mai știu unde era linkul. Ați făcut foarte bine de asta. Nu am linkul de acces. Profesor Dr. Păun. Aici e către, nu? Păi, e titlul. E titlul, da. Și nu are un link? Nu, e titlul. Care e titlul? Ăsta e titlul, uitați. Vremea, de Cornelia Păun Heinzel. Da. Dar nu am linkul de accesare. Păi Stați un pic să vedem. Ziceți numai de Cornelia Păun Heinzel și încă o dată ziceți poezie. Atâta ziceți, bine, vă rog. Cum să fac să... Să ziceți timpul de Cornelia Păun Heinzel. Nu seara. Cursul de matematică? Nu. În limba maghiară. Atâta adăugați și restul ziceți. Deci, atâta. Ați înțeles? Zice la început timpul de Cornelia Păun Heinzel. Stați un pic, că uitați, acum am dat peste alte ale ei, ale doamnei. Da. Nu, dar așa faceți. Că vă încurcați altfel. Timpul de Cornelia Păun Heinzel. Și spuneți și citit în maghiară. Nu vă mai încurcați cu altceva, atâta. Minden pillanatnak megvan a maga jelentősége. Az én számomra, a te számodra, az ő számára. Minden pillanatban történik valami fontos. Az én számomra, a te számodra, az ő számára. Az idő döntő jelentőségű. Az én számomra, a te számodra, az ő számára. Bármelyik pillanat megváltozhatja a te, az én, az ő életét. Ma, holnap, holnap után örökre. Egy rövid időre te lehetsz maga a király. Fölöttem, fölötted, fölötte. Egy pillanat alatt elveszíthetsz mindent, egy keveset vagy semmit. Da, ați zis la început că de Cornelia Păun Heinzel. Da, de ce?